Holy Spirit. We have our own God. God to protect us. God to keep us. And He will keep us. Nasemandleni omlilo wakho. iBhayibheli lithi wasutha umlilo usubasiwe. Kuthiwa yathi inkosi mabathathwe baphoswe phakathi. Bathatha bathi bengeke baphosi. Kuthiwa umlilo washa ababethwele bona beyobaphosa. Kanti-ke lithi iBhayibheli basabathi sebephosiwe bengenile phakathi emlilweni. Kuthiwa inkosi yathi manani madoda besingaphosanga amadoda amantathu la ngoba sibona sekukhona nendoda yesine phakathi afakaza. Kanti le ndoda yesine bayibonayo uJesu igama lakhe akayondoda yesine uyindoda yokuqala. Ngesikhathi umlilo ubaswa bengekafakwa bona wayephakathi bathi bayabalasha bawelesubelisa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Silolo hlobo labantu abanjalo. Thina silolo hlobo labantu abanjalo. Uthi usilahla emlilweni kanti kunendoda esilinde phakathi. Silolo hlobo labantu abanjalo. Uthi sivukela kanti kunendoda esosibiyela. Silolo hlobo labantu abanjalo esithi silahla when you're called. Esingafakanga amadoda amathathu yebo ebemathathu kodwa lena yesine ivelaphi? Yesine ivelaphi? Please.